August ni somni le panga ania Longtlai District Landowners Association General Meeting chuan sarkar an norna thladul lovin chunjom zel ni se anti Landowners Association throi tu te hne na tanga thu kan don danin High Court in ramnei tu diktak afin fia mi za somthum pariat ten zang na domna an mu thei lo chu engti kong ma riat thiam thei ani lo anti a zang na dom nangiata August ni khat sang hi somni pathum atanga Deputy Conservator of Forest Chimtui Pui Wildlife Division Longtlai Office akai tur andan le Kaladan Multimodal Transit Transport Project kongpuya anram chunga na thok tu company te che chua anrem ti lo chu August ni somni pathum sang ni somni pathuma General Meeting an neya thlir hovin an kaldan ngaya kaltlang zel ni se anti zang na domna angiat chungchanga sarkar tangin voin thlengin thulo mom an la dong lo ti ram nei tu te chuan an soya khothlang lam mi puiten KMM TTP road an man thei lo wanga har satna an tok chu poi an ti thu an soya heng har satna thleng hi sarkarin chingfel thoi se an du tak zet ti Longtlai District Landowners Association chuan an soi